Sve što je crnogorsko, što je dično, što je ponosno ovoj državi hoće da zatupe, da unize, da ponize, da unište i tako dalje i tome slično. Ja ne razumijem stvarno kako neko može da šedi u ovim klupama, kako neko može da šedi u vladi Crne Gore, kako neko može da šedi u institucijama sistema, da prima platu iz budžeta ove države, a da ne voli ovu državu. Da voli zastavu države Srbije, umjesto da voli zastavu Crne Gore. Da šedi na himnu Crne Gore, a da likuje himni Srbije. Da kada igraju Srbije i Crna Gora, navija za reprezentaciju Srbije umjesto za reprezentaciju svoje države. Ja kad igra Srbija sa nekom drugom državom mimo Crne Gore, uvijek ću da navijam za Srbiju. Meni je ujčevina otuda. Ali Boga mi kad igra Crna Gora, samo ću da navijam za Crnu Goru. Nikad neću navijam za Srbiju protiv moje države. To je samo u Crnoj Gori zabilježeno da niđe drugo. Ja to ne razumijem. Moj to ne može da shvati. Ali postoje različiti ljudi. Postoje. Prema tome, to ste napravili od brenda Crne Gore. Nema nas niđe po dobrome. Samo nas znaju po lošemu. Zaustavljeni smo u svemu. Nekome je to cilj. Neko se tome smije. Neko se tome raduje. Neko izvršava dobro poslove zvanične Srbije. Ali ponavljam, još koji dan. Od sekretarice do premijera i po ostalim institucijama prati se svačiji rad. Sve se po imenu i prezimenu zna ko što priča i ko što radi. Onima koji su protiv ove države neće i ne može biti mjesto u institucijama sistema.